in the Bengkulu. Cela izwi philayo phambi kwashembe lingaphizizi umsebenzi wakhe awuthulukelayo wawakha ehambe nqamule entabeni zonke eziningi funa thina ukuba sibe ngabakhe. Sicela masisithi phambi kwalo msebenzi kaNkulunkulu ushembe oyingcwele wasephileni asibheke asithande bese phinde futhi silobe encwadini yesabatha ngoba silapha nje sizocela ukulodwa ezulwini nokuthi ngamzwane sambaye emhlabeni lesabatha kutholakale kithi alibone uNkulunkulu wasephileni. Amen. Phela funda incwadi yeBhayibheli eyodwa ehlobezitho zokumkhonza uThixo yamazwi ahlakaniphileyo lesithathu ivesi linye elesihlanu. Maningi wona kodwa ngithanda leli lesihlanu kuphela. Ngiyacela ukuhlabelela ingoma yama-20 nesithathu. Mhlawumbe amavesi amabili ikhona eduzane ngingafundelwa lencwadi yamazwi ahlakaniphileyo. Lesithathu ivesi lesihlanu. Themba uJehova ngenhliziyo yakho yonke. Ungenile ngokwakho uqobo. Ekuhambeni konke kwakho umvume. Uyawuzilungisa indlela zakho. Amen. Ngiyabonga baba uMshumayeli Nkosi ngiyabusisa. Ithi le ncwadi engcwele ngifundelwa yona abanazathi masenkosini. Ithi asithembele kuJehova ngezinhliziyo zethu zonke singanciki ukuthi ukuqonda. Uthi uNkulunkulu nasekuhambeni kwethu simvume uNkulunkulu wasekuphileni olunyazi lwezulu. Noma simvumile yena uyolungisa indlela zethu lapho sihamba khona zibe zinhle. Bese singabi ohlakaniphileyo phambi kwabantu bonke abakhona emhlabeni. Bese sibheka kuye. Amen. Ingoma yama-23 ey'hlabeni zamaNazaretha. Mose bengiluthuli kakathengi awathathathwa yinhlameli Nkosi bengiluthuli kakathengi awathathathwa yinhlameli Amen.
isikhathi zihlobo ezinhle zokumkhonza uThixo. Eminyakeni emibili emithathu edlulile inkosi yabasemdini wangakithi emapondweni ezivele. Ngiyangena khona izokwenza umhlangano wethu kwezimbatwa mangaphosisi kwaba isonto elilodwa. Yayisifa umhlangano ihlobo ezinhle enkosini. Yathi mayiguqile noma imile etafuleni. Ngifana umhlangano ekhuluma nabayingcwele yathi manazaletha la ngikhona noma lapha phezulu letafula yikho engekho engidingayo. Wayebabelele kulo itafula uNkulunkulu wasebukhweni. Wayesethi unye kuphela into ethini ngiphathele khona amanzi akini. Mhlawumbe bakhona sebekhohliwe njenganami. Wathi kunye engicela ngiphathele khona amanzi akini. Wayesethi weManazaretha alongiphathele ithemba amanzi lapha. Uma umuntu eza lapha phambi kwami ezocela lokho akufisayo bese phathi ithemba. Angazi uma nawe mhlawumbe likwelingi lahlekela ithemba kwelingikhohlwe. Kube khona izinto engizicabanga ngaphambi kwethemba uNkulunkulu ngoliphatha amaziza kuyo. Ngomunye unyaka wa-1992 ngamamakhutha ezimbokotweni. Wakhona umzi kaNkulunkulu owakhiwayo usuke eBexita. Ekugcineni nomakhutha umuzi omdala nje wakaMakhutha. Lo muzi wakhiwa lapho eBhodweni kuyasetshenzwa-ke la kushaywa izihlahla kususwa utshani kwenziwa yonke into ekhona ukuze kube kuhle njenganje. Kwafika isikhathi sokuthi kuphunyulwe kuhlalwe phansi. Makuhlala phansi kwakusande lo mkhubuthi makuhlala phansi bese kuxoxwe ngoshembe nalo xoxe ngoshembe nalo xoxe nomunye xoxe ngoshembe kuze kugcine ishona ilanga nje kungasiwaneki. Ukhona inhlayisuthi eyathi mayixoxa yathi weManazaretha zinsizwa. Yathi mina njengoba ngiguqe lapha sekuwumusa kaShembe wesibili okuthanda uShembe. Owami umusa waphela ukuthanda uNkulunkulu. Yathi umusa wesibili ukuthanda uShembe. Owami umusa ukuthanda uShembe waphela. Mawuzetshani ziyabuza insizwa. Mithi lesizwa mina bengiyinazaletha kodwa wafika isikhathi ukuthi ngihlubuke. Ngidele uShembe liphele ithemba lokumthanda. Uthi into eyangicasulayo asuke bayinye eyangiphazamisa. Ngiyagcina ihlala enhlizweni yami yahlala engqondweni yami isikhathi eside. Ngiyagcina isilonda phela enhlizweni yami ngamuva uShembe sengasamthanda. Bethi lesizwa ngakile moto mina incane. Wakuthi inkosi bayibhala umhlangano esemapondweni. Noma isenhla noma iKwaZulu noma iPhesheya uthukela. Ethi bese ngihamba ngiyakhona ngiyovala umhlangano. Bese ngibheka insizwa ezivile ezintathu eThekwini ngithi ayingene igibele sabe mahala siyakhona. Siphathe ukudla, siphathe ukuzo kulala amasolana, siphathe ikululo makufika kugidwe ngakusasa. Bethi kambe insizwa ithi sothi basifika. Phambi sabe futhi sonke sabe sikela. Mhlawumbe sofika enkosini mhlawumbe sifike ey'mbengeni. Ukhona uNkulunkulu ey'mbengeni banazaletha amathe enkosini. Ithi insizwa engumfundisi esey'nkundleni zayo ngeke ngize ngiqale ukulibanda. Ithi makutshela ithi uNkulunkulu ungibonise iphutho ngathi mangiphambi konyazi lwezulu. Uwasikeli manje abalonela kale ngemuva ey'mbengeni. Uthi ngase ngiba nokuzindla phethe amandla amakhulu lo baba abalezindle emanganisana. Uthi sihlezi la sihlezi khona kodwa siyamazi uShembe usehleli unyazi lwezulu. Ngoba nganikela ngizindla kodwa ngathi mangifika ekhaya ngilele ngixoxela unkosikazi futhi unsizwa embhishobhu omkhulu. Ithi ngase ngilala. Ithi ngathi mangilele ebusuku ngase ngilibona unyazi lwezulu. Ngiyalibona limile
lulawula luthi abanye abanikele ngemuva ey'bhekeni uthi lwathi malikhomba kwase phuma ushembe wokuqala kwaphuma owesibili kwaphuma owesithathu phuma imbheke nebheke yayimele loshembe Lethi azuthi nani nabana zathenike nisole kodwa into engayibona ebusuku lele ngabona ushembe noshembe kodwa bonke abaphuma emnweni walowo abakhombayo kwabunyaka wezulu Insizwa ngibatha abantu ngihambe nabo ngikele ithi mangizothi mangifika sengibuya mhlawumbe noma ngisonto sibuye ngesonto noma ngisabatha ngomsombuluko noma ngolwesibili zizofonela lezizwe ngokulandelana kwazo mhlawumbe khona enye ithi ayikhothi usambe kahle siyabonga uhamba uNkulunkulu asiphe lona njengoba ngaphila ngaphela nganikela kade sinikele enkosini ithenye mhlawumbe izothi ngibona ubaba wami usungulele ithi ngibona uNkulunkulu Sokuye ngithola umsebenzi baba bazizinto ezinhle abaziphiwe ushembe la sibuya khona ithi kumina yikho into enzekayo kumina ithi akekho ofika noma ngilele ebusuku ithi angizibone izinto engiziphethe esandleni ngiziphiwe ngasephini kade ngiyonikela nabantu ithi kuphinde kwenzeke kamolunye uhambo siye kwenye indawo la inkosi ivala umhlangano ngithatha abanye futhi abahlukahlukene ngiyabashintshanisa ethempelini ngithatha abanye futhi ngibafake emotini bese sihamba nabo futhi sofika sinikele ngoba amanye azathi amahle enkosini kuyinto enhle abafika phambi kwaNkulunkulu ungabakhohlwa abantu abafaka kule nkonzo makutshengisa ushembe ngoba le nkolo esikuyona thina kakame yethu masibe netata mhlawumbe yethu soyibona ey'nganeni zethu kodwa lesekuyona sisathunyiwe kwathi sathunda abantu abangakaze bayenze intando yoshembe amathiyasi noma benzele intando yoshembe lapha mase sifika-ke lapha bekuyinto enhle ukuthi siphume sibakhumbulile phambi kwashembe ukuze basibone kade siphambi kwashembe ithi sibuye sinikele nalaba sinikele into ezahlukahlukene sibuye mhlawumbe siyagida kusasa mhlawumbe siyabuya namhlanje uthi baphinde bafole futhi baney'nsuku uthi leti sihamba iyangilimaza enhliziyweni yami ukuthi kanti ushembe unabantu bakhe abathandayo abaphethayo yini sihamba nabantu siyonikela kodwa izinto ezinhle abayibonga uzethela bona bebe betholwe yimi ngemoto kodwa mina yikho into enzeka kumina okusho ukuthi ushembe unabantu bakhe abathandayo uyakhetha sibona bonke abangathandi mangisaxoxa le ndaba ukuhlabelela nokufunda mhlawumbe akufani mhlawumbe khona uzwa kangcono makuthathelelwa kube khona uzwa kangcono makufundwa 129 linye kuphela akusibona bonke abangathandi
akusibona abangathanda. Isho njalo le ngoma uthi uThemba kusibona bonke abangathandi Ukuza kuwe Nkosi. ukuza phambi konyazi lwezulu. Balahlekelwe amathemba. Ithi le ngoma balahlekelwa amathemba waphela uthando. Yini yakha uthando? Ileka uNkulunkulu asoyiphatha amasiza kuyena. Ithemba mana zethu. Nami bengifisa nami bengikucelela ukuthi singathi uShembe angasiphi isihlangu sokuvikela amathemba ethu okuthanda uShembe. Asikhumbuzise lawo amathemba asinawo siphenduka sikhethe uShembe. Ngoba sasazi ngesikhathi ukuthi wayengathatha lesikhathi usitshala ngale asusa athathe isigalazi ngethemba esasimthemba ngalo uShembe. Ithi le ngoma kusibona bonke abangathanda balahlekelwa amathemba kwasekuphela uthando. Mase kuphela uthando kimi. Nesabathe ngiyanqela no23 ngunqela nakho konke nje okwenziwayo esontweni nginqela noma kumenyezelwayo nginqela ngoba sekulimale lento ekuthiwa yithemba. Ithemba laseqeda uthando. Lena uNkulunkulu asibe nalo simphathele lona masilezi phambi kwakhe noma siza kuye ngoba namanje la sisazoza kokuxa kuye uShembe lapha ebhekeni sikhulume naye kodwa masingenalo ithemba ngeke siphile themba sithekosini. Ithi lensizwa iyangilimaza lento yakhela yabasela ngayibona ngiphuma ngimfazane ngedwa ukuthi uShembe akangithanda akangifuni uShembe. Akwazi uShembe ukuthi ngithathe abantu ngibalethe phambi kwakhe amkelise bona mina ngingamkelisa ukuthi angangiphili utho. Ngenxa yokuthi kwasekulimala ithemba lensizwa ithi ngezwa senginqena inkonzo kaNayi lekuseni. Ngithuke sengizoreport umshumela ngizokwazi ukufinyelela eThempelini. Yini kwenze njani ukuthi uthamuse ngithi hayi khona la ngithaya khona. uNkulunkulu zomusanga ithemba ezinto enkosini. Walula isandla waphuma umshumayeli, walula isandla waphuma umkhokheli. Wathi ngezelela umsebenzi wesabatha phezu kwabantu bami. Khona isikhathi esikesabakhona izolo la umuntu athenganyakazi khona engazange zadlule aguqe umshumayeli ngicela indlela. Ngiyesibhedlela noma khona lapho ngiyakhona noma ngiyekhaya. Cela uNkulunkulu abe nami ngeke ngikwazi ukuba khona esabatheni lasemini. Noma lasekuseni bese thola isibusiso ukuthi inkosi kubusise. Wenze ukuthi leli sabatheni lasifuna litholakale kuyo. Ithi lensizwa wayethi mayibuza ngithi hayi khona la ngisaya khona. Ingiphethe njalo-ke izinto kusiyaqwayisana kwasesontweni. Ayamkeleki phambi kwegodiweyo. Lo yamkelayo nalo uyi-understanda yilo wenyama esesimodi nomshumane siyamazi uzo-understanda. Nalo mkhokheli siyamazi uzo-understanda. Khona la ngisaye khona ngisale eduzane. Ayikho indlela enjalo uma uyiripota umuntu odotiwe ngomuntu odotiwe uyisandla sikaShembe. Ufuna lapha lokho uzoma khona ukuthi ngamzwana ngingeke esabatheni emini wathi uyaphi lo muntu. Uthi mangabanga khona ekuseni ngizoba khona emini. Ngifike emini ngibaphi inkonzo akunaba amasabatha ashintshana nje manje ikhona ekuseni ngabe ikhona emini makunona emini. Uthi ngohamba ngeze ukuthi omabili amasabatha sengiyawanqena ngoba sekulimala ithemba ushoda uthando. Uthi ngahlala ekhaya uthi ngithema ngihleze ekhaya ngathi ngihleze ebuko bana ngihambe ngiphindele kumshumayeli. Ithi lensizwa ngaphindela kumshumayeli ngaphela ngaguqa kuye. Ngathi mshumayeli ngicela ungiphe inkonzo ekhaya ka-23 yesifungo sensizwa. Leyo ngathi ikhona emva kwayizona. Wayesaphinde sebuza umshumayeli lenkonzo idinga eyane ekhaya kusemthethweni lokho libadlelithi lasezulwini. Inkonzo mayizophuma lapho eThempelini izophuma ngesandla somuntu omdala sododiweyo. Iphuma siyazi ukuthi yaphi kuyonziwani phambili. Akubi surprise uzofika phambili ukuthi sifike inkonzo ababelethisi noma sifike insizwa inkonzo enhle nje yesibusise ekhaya sokubusa. Kodwa ngithe lexoxwe kwazi umphathe isazofunda incwadi ukuthi le nkonzo la iyakhona kuyokwenziwani.
kuze athi kamzwana ithume ngelosi ethi yakasona ngicela uhambe nami ngifike uyazi ngelosi kuyokwenza lapha yakho uthi ngase ngiphendula kanjalo umshumayeli Into Benkulu. uyofika ubone ekhaya uthi utholakala kwalalela khona lokho nje wathi imemezela inkonzo wasekhipha yashona ekhaya yafika ekhaya laphana zawushaya izungidi zakufika lapha inkonzo iba khona wayimisa umshumayeli inkonzo uthe ememisa wayesebuza wathi into uthi ushebo bezweleni lapha ekhaya ufike ngilosi ekulwa ngake sefungo yathi mayiguqa njengami lesizithi ngathi mangiguqa ngase ngicela ithuba ngathi ngisacela ukwendlini yami yaphuma endlini yayo yafika ethatha isitepe esuke endleleni sidlala phansi yathatha ingubo zonke zokukhona into zokukholwa imqhela amabhayibheli yonke into inazaletha amafoto yabukusisa ngijakuselela uJovunulo yonke into yaphinda yathatha yaqala lapha esitepini yasiyaso yaphindela endlini lapha etendeni lapha khona insizwa zika-23 yafika njalo yonke lo mthwalo phambi kwamshumayeli yayisibuya lapha ngiguqa khona ithi mayiguqa lesi mshumayeli namhlanje ngizokwazi inkonzo yokuvalelisa ithi lesi zokade ngibona uShembu nabantu bakhe abathandayo ithi ngibona ithi uShembu akangithandi hamba isikhathi eside noShembu ngihamba nabantu kodwa zange amukele lutho ngiyagcina lethi isisilonda kimi ngoba bengafikile ukuthi ngiyamkelayo futhi noma ngilele ebusuku afikishe umuntu wakithi ofikayo azoxoxa nami azokhuluma nami ukuthi mntanami siyakubona uthi ngagcina ngizwe ukuthi amanje okholeka ngifuna ukuba ngiyabona uShembu kunabantu abenzela into namanje sozifuna amantambama kube khona athi umuntu othi ngibona into ethize athi ngibona into ethize kanti ngisesamatheni namhlanje akusho phezulu umuntu esewaqeda iminyaka enikela ehamba 14 ezi-20 ezenza zonke izinto kodwa kuthulile kuphile kuthenya kodwa othi mangisenoShembu kuphelile esandleni sami uzenza zonke izinto ayikho into abugejwa ayikho lento esalayo kuye kodwa ayikho into ayibonayo eyisikhama neyisibusiso ayikhombayo athi lo muzi lemoto ney'ngane yonke lento ngiphiwe uShembe kodwa uthi nje makusekhona uShembe enhlizweni yami kuphelile noma ngeke ngaba nakho konke okukhona inhloso yethu yokukholwa inhloso ezinhle enkosini bengekho ey'ntweni ezinhle bekukubongwa kwabakini lokho kodwa inhloso bekuwukuthi sibone uShembe emasambo emhlabeni Uthina sizwa ngibonile uShembe yakhetha ngayikhuluma yonke ikhuluma kumshumayeli wayesebuza umshumayeli uthi umshumayeli hawutayisuthi kalaza wenzele lutho uShembe lenikhala ithi lesizwa kalaze mina uShembe azangenzele lutho uthi umshumayeli wayesembuza wathi le moto hamba ngayo awuyiphiwanga uShembe ithi lesizwa ngaphendula ngathi ngangivese ngizoba nayo le moto uthi waphinde wabuza wathi lo muzo ngiyazibona ney'ngane namakoto khona awumphiwanga yini uShembe na ithi lesizwa konke kwakuvese kuzoba khona uthi ngabuza umshumayeli wathula wayesethi hayi kunakele kakhulu insizwa sithandazeli hleze mhlawumbe le nsizwa yokhundulwa uShembe uthi kodwa wayesengikhumbisa amazwi ambalwa enkokhela lapha ekhaya wathi lalela-ke insizwa le mpahla lena elapho phambi kwami wayithenga uthanda uShembe mase kuphela uthando lwayo eyakhe ithathe umthetho wesonto uthi ilungise uyithathe uyibeke kahle uyipolishe uyi-ayine uyibeke ngaphansi kwezinto zakho oyithandayo oyikhonzile ngaphansi kwa-odopho wakho noma isebhokisini hleze mhlawumbe uShembe ukukhumbula ngelinye ilanga ngoba uShembe ayilahlwa aphiswana ngayo ayishiswa futhi mase umuntu uShembe usengaphezu kwakho noma mhlawumbe akaselutho kuwe Isithathi imali yakho ilondoloze hleze mhlawumbe uShembe ukhumbula yayise wayesethi umshumayeli azithandaze kwathonkile abashembe waqedwa kwathandazwa kwashaya isikhathi wabhala 23 wayesekhiphiza umshumayeli uthi lesifungo ngeke sisavala lapha kumnikazi wazasekho usesalile
Lethi lansizwa mana sathi akabe isikhathi eside kakhulu. Uthi ngahambe ekhaya ngesikhathi engisithandayo kumnyame ngenza yonke into engithanda ngesikhathi. Ithi kwanza kwaphela ngisho nabantu endleleni abathi kwakuyinkazaletha njalo le. Ayikho-ke baphathi bami inkonzo ebuhlungu nengokwenza inkonzo yomuntu okade eyinkazaletha wahluleka. Siqhamuka ubonga one by one, qhamuka isihlabelelo sibongomele nebhukwana ethize nomnazana yothiwa nakho kunye uyibhatalisa inkonzo ukuze kuse ekuseni umuntu ehluleke ukulondoloza ithemba lakhe phambi kwashaya. Ngoba mhlawumbe sekuseduze lapho sibheke khona. Uzomala ushebe manje kanti kusasa bekuyithuba lakho lokuthi wamukele isibusiso kushaya. Kungenzeka ukuthi mhlawumbe kusasa njengoba sikhuluma mhlawumbe siyaqinana ngeke usangibona. Kanti mhlawumbe namhlanje ushebe ngiyamala kanti kusasa ubezongilanda mhlawumbe ikhona indawo ngasangithukuse kuyona mhlawumbe. Ithi lansizwa ngahamba uthi ngadafuza noma ingasiphi isikhathi ithi baphela abatendele abathiwa kuyinkazaletha njalo le. Uthi ngelinye ilanga ngathi ngilele ekhaya. Kuwona lo muzi engawalanga uphike ngathi akuphiwanga oshebe. Uthi ngathi mangilele uthi ngase ngibona indawo enhle nje wezinto enkosini eyihlaza le ndawo ubuke eMpumalanga amehla phele iningizimu enyakatho amehla phele yinhle le ndawo ngendlela babesayo. Uthi le ndawo kuyona kwakunabantu ababekhona. Uthi bewulayini omuntu uzoshona eMpumalanga. Uthi bewulayini wakhiwe yikoto bambethi ngomhlophe kodwa abaningi abangayibhethi ngomhlophe kulolayini. Uthi ikoto base bawushona eMpumalanga la emehle ngaboni khona. Uthi ngathi ngiyabona lapho uqala khona lolayini ngase ngibona itafula elihle lasezulwini ngayibona inyanga yezulu ungalozinda labasemhlabeni. Uthi ngabona emile phezu kwetafula ebambele itafula efaka umgibo phezu komphela lomnyama phezulu. Iyamazi phela yamana. Ayizobuza ukuthi unjani ogqoke kanje. Lo waphela kanje. Usizani wawina uslalele sizani awenu yezisu ngayibona inyanga yezulu. Uthi ngayibona ezinto enkosini. Uthi ngathi mangicabanga ushumba inyanga yezulu phela lo. Uthi ngase ngima. Uthi ngithema ngiphosa amehlo eMpumalanga esase lapho phela khona lo layini walabantu. Uthi ngase ngibona isithunzi esimnyama sisa. Uthi lesi sithunzi sathi siphakame lesi sithunzi siphinde sishone phansi siginqike siphakame sishone phansi siginqike. Uthi ngithema ngibona ukuthi ephuse ngase ngisibone lesithunzi uJesu umuntu lesithunzi. Uthi ukwenza lo muntu uhamba kabuhlungu lo muntu mncane wondile ungaka lo muntu ubona impapho kuye. Uthi wenza lo muntu yaba kabuhlungu ufika hamba awe phansi akhanda ngamadolo akhanda avuke athi hamba phela amandla wephansi. Uthi wazovuka lapha phambi kwamntwana lapha phansi. Uthi wayesephefumula kamithathu wayesebuza wathi umntana lethu usenzani. Kubuza lesalo wathi ukhokho omdala. Uthi kuhlangene impambo kuye kuhlangene ubuso. Uthi mncane wondile emngaka bala mathambo kuye. Uthi ngathula kakuphela lokho. Uthi ngathotha ngumazi wabuza kwesibili wathi umntana lethu usenzani. Uthi ngathi ngamuza uthini. Uthi lo gogo umntana lethu usho igazi lakithi. Uthi isihlobo sakhe mhlawumbe kodwa kwamanje ungamumazi. Uthi kithi angimazi ezakwezile ekhona nekayingcwabayo ngokuphula kwami. Uthi saphinda kwesithathu sathi umntana lethu usenza usikhiphelani kushembe. Uthi ngase ngithula sithi lesekwazi awubheke nje mntana awubhekela kade sesikhona ngokuthula ukulinda nokubekezela kuphela
ushebe uthi namhlanje sifuna sizothi Sosizi lapho wasikhipha khona uthi ngathi konke kwenze njani uthi awubheke mntanami uthi uyabona ubona lana uthi ngathi ngiyabona uyabona sesihlabeni uthi ngiyabona inyanga yezulu uyabona nabantu lapha nje bebile uthi ngiyabona uthi wonke lena iluze kushebe uzothetha amacala awo sizowathethela amacala nje basila ethekwethu Nkosi sizobanikelela asikakwenze sikuthandayo abanye bazibabhalela incwadi balele ebusuku uyofusezele lokho nalokho usiphathanisele usikhethele inkosi usidele usenzele lokho nalokho akakapheli uthi bonke abantu bazothethela amacala bese uthi kodwa uzula uhambe uyetafuleni kuphoqa uzokhona emndenini uma ngabe nikela ebanikelela uthi ulayini uhambe uyaphambili thethe icala ungaphambili ulayini uthole uthi awubheke la usikhiphe khona sithi lesamazibuke eqoqweni lokuqala ephambi kwetafula uthi yebo ngiyabona uthi bheke iqoqo lesibili uthi yebo ngiyabona iqoqo lesibili uthi yabona iqoqo lesithathu kunesikhala uthi yebo ngiyabona kunesikhala uthi lesasikhala manje umndeni yakho yonke lapha uthapta namusungasekho usuphindele umvusuhlukile sasa sikhishwa kwathiwa nizoma kanjani la ngoba ithambo lelo igazela ngasekho nikelelayo emhlabeni onezela zonke izinto nani phinda lapha nakho lesothi Sosizi ufuna sikhumbuzisane ukuthi uzokhetha inkosi namhlanje noma nekhetha izinto ezidlulile wenzani embeneni yakhe siyabuthulo umhlaba nokuthi futhi ophelelwa amandla namhlanje ocabanga ukuyibeka izomhlophe wenzani kwabakuyo esothini Sosizi ngoba phela utshela mina njalo ukuthi uma umuntu ekhetha inkosi apha ekhaya wathiwa hambeni wathiwa uyingcwele kuye kuthiwa ngene intaba esothini Sosizi eyolanda yonke imindeni yakuba siyabuthola umhlaba abahamba benjani bakhishwa nguwe nje phela basibekhethe wena namsuka futhi bela phansi kube mhlophe ingane sikhathi bathathu baphindisele ngoba uyobe ngasekho benzela lezinto ezenzayo namhlanje uwe lokhu kuphelelwa amandla namhlanje hayi abaphela uphula zakhe siphindise sigodle Sosizi ngoba wena yonke indawo lapho uhamba khona sasinawe unikela uthi thina sasiyaphambili sizenza fike lapha kulesa sikhala sikumethona nje sasathiswa wena mntana wawusinikelele emhlabeni wena uthishemba kakuboni ithi nje ukubona mntanami sengaba mathambo manje ngisathi indawo uthi mawuhambile uhambela abantu wafika kiphuda wafika phansi nahlala phansi la uthi nathi besuka siphosisana sidle lapho uthi namhlanje sisathi indawo sesibulawa indlala uma usekho phambi kwashela akukho lapho sidla khona manje bethi lento zophokho ngosizwa yini uthi mntanami namasansi nathi ngoba siyeze sothini Sosizi bethi kodwa hambe hlezi mhlawumbe ushango yosikhumbula nawakukhumbula bethi ngase ngiphaphama uthi ngahlala ngisingakwazi uthi angibuzanga muntu ngagibela ngashona khona eplane ngathatha imoto ngashona khona eplane ngafika kumashumele ngayixoxa indaba ngayiqeda uthi ngathi mangiyiqeda indaba thinikela kanje ngathatha isibusiso ngabuyela ekhaya uthi ngathi ngafika ekhaya ngahlala lashona ilanga ngalala usuku ngathi mangilele usuku sabuya lesalwazi sathi sobonga mfana ushebo sikhumbulile usiphiphile sothini Sosizi kodwa sekhe endaweni yethethe sesisekugcineni inkolayini sinikelele mntanethu uze nathi ushebe athetha wethu amacala nathi siyetafuleni kothetha wethu amacala uzawuphelelwa amandla ngathi sekuseduze uthi indlela yakhe iphumelele ngawe kodwa phela konke sekulaleleni uthi masifika lapha ethempelini siyalalela yini kubaba ngoba usiphile ubaba wasipho uma wasipho umshumeli wasipho umkhokheli wathi sofika silalele senze lokho abakushoyo ngoba kobe ushebo siphumile ethekwezini enkosini
uzama umshumayeli nokubani uzokhulela incwadi ngithandi kube umuzi okufundela le ncwadi ongangifundela yona u-106 verse 73 ongangifundela yona kahle sengethela ngezansi kule ndaba uNkulunkulu engithume yiyo umshumayeli walapha ekhaya uhlembeke bezinye enkosini uNkulunkulu ekhathizwe lapha eGibisila ethe inkosi inikelise ethempelini ngesabatha yanikelise 106 verse 73 no 74 no 75 ethe inikelise inkosi ethempelini ngesabatha ukhona unkosikazi osuka phambili yozulu ezweni elikude wayiseza uhamba nengane yakhe ino-10 years ekhuluma ngengane njengoba inkosikazi iseGibisila ino-10 years ekhuluma ngengane akayiphethe ube mhlophe wayiseza naye laphuma izwi kwathiwa bazoyibika naye wayesebambula yini nabantu bonke abazoyibika lo nkosikazi uhamba nale ngane yakhe engakhulumi uthebethobambula yini wasupha nasephuma lelo lizwi kwathiwa nqamlani bashumayeli webekhona bafuna ukudlula ngenkani kulelo lizwi lelo uma usudlule ngenkani angazi bakhona ukhona ngale walelo lizwi ozokuthola yini ngoba mhlabathi ushembe usuke selinde wena lapha sekukhophe khona kwathiwa nqamlani bashumayeli uthi lo nkosikazi wathi wasephimisela wathi awushembe sengabizwe elide kangaka hamba nengane engakhulumi nginethuthize ukhuluma ngizocela ukuphila sengiphambi kwakho ushembe usethe aqanyule ngingafiki kanti ushembe wenza kanjani wazinda lo nkosikazi basebethi bashumayeli nikela nkosikazi lapho ukhona uthi umshumali uDamini wanikela kimi lo nkosikazi wathi ngethe nansi ingane ino-10 years engane kazihambe uthi ngezwa into ithi ngimtshela ukuthi inkosi ibusisi izohamba ingane ngoba nawe umshumayeli akhuluma akuthandayo lapha akhuluma akutshela ushembe ofikile kuye kusuke ethe ushembe kutshelela umuntu osuke phambi kwakho uthi ngambona lo nkosikazi uthi lento ngisho akayizwa wayesesona engane yakhe wayedonsa ingane yakhe wayeseyisa nasendaweni laphela khona laphuma khona amakhosazana uyayibona waseGibisila ephuma khona amakhosazana uhleliwe ethi wayesehlala ngale sabatha lokugcina inkosi yaseGibisila iyanikelisa inkosi laphana iyanikelisa abantu bayanikela abantu la ihlezi khona ingane njengoba ihlezi ingane ziyadlala ingane esotweni ziyadlala ingane khona ihamba ishona lena khona ihamba naloma uhlezi nalelizwe wathethwa inkosi ibusi ingane yakhe izohamba ucabanga ukuthi kuphela nje kanjalo abanginezanga maselina abanginezanga masizohamba kanjani ingane izokhuluma kanjani kube ngane engakhulumi kuyaxolisa wathi lo nkosikazi wathi behlezi le ngane edlala eswanye wezwa ithi wema susa le ngane phambi kwami iyangithukuluza le ngane uthi ngathula ngayibheka le ngane unozwani bani lokhu na ithi masusa lona uyangithukuluza uthi ngathiwa sengimemeza ethempelini uthi wenzeka nje ngoba le ngane ngiyayazi ukuthi ayikhulume base besondela abashumayeli base bemthatha lo mama bamyisa enkosini ukuyobonga nangu umsebenzi kaShembe usuwenzile ethempelini yaphuma ethempelini siyikhuluma ingane ngoshembe ithi inkosi unyazi wezulu mase ngidlalela umbhishophu angakithi ekhuluma ithi angibabeki isandla ithi angimathinti kodwa ngikhuluma nalamakhethe engihamba nawo angazi-ke uShembe uyasilahle uShembe uyena nje uNkulunkulu thina sibheke kuShembe kuphela unyazi wezulu asikaze sibheke emakhetheni aseduze siyayazi inyanga yezulu uNkulunkulu engiphambame khona esontweni kodwa makungiphambi kwakhe uzobheka unyazi uthi yena khuluma nabathi ngiwathuka ithi le ndoda yombhishophi uthi makiphi umuntu athi iyalapho lebheke uthi phuma uShembe noShembe akungamele ibheke lapho lo nkosikazi ingane yakhona iyakhuluma khona funda
abantu abalalele abashumayeli ababheke umuzi. ingakho baba umshumayeli kuhle hayi lezo fundo ithi lencwadi kaBhomela lo lencwadi yendwaba lencwadi lenkonzo yesabathi inkonzo zonke zaAfrika ithi abantu abalalela abashumayeli ababheka umsebenzi kaNkulunkulu emathempelini kulo yonke imizi kaShembe la khona umsebenzi kaShembe kodwa abolalela labo abantu ekuthiwa babheka umsebenzi kaNkulunkulu emangabashumayeli. Uma bememeza umsebenzi basukumele phezulu bangadeleli. Uma bememeza noma imuphi umsebenzi kaShembe basukumele phezulu bangadeleli ngisho nelodwa izwi ngibakujulayo ngiwaphawu. Ngoba lokho kulungile enkosini. Uthi awushada ngoba lokho kulungile phambi konyazi lwezulu. Wokuthanda umsebenzi kaNkulunkulu. Wokuthanda nje noma imuphi umsebenzi kaNkulunkulu ethiwa wenziwe lapha ekhaya noma imiphi imisebenzi kaShembe noma imiphi imizi kaShembe wenzani. Umlethela isibusiso owenzayo ngenhliziyo epheleleyo. Kumlethela isibusiso loyo zowenza ngenhliziyo yakhe. Oshuthi wonke umsebenzi ozothiwa wenziwe kaShembe ozothi mawenza uwenzela mahala ungabi naso isibusiso noma imuphi uzoba isibusiso ibabe isupha kancane. Ngakusebula amasango 1991 kwakunomprofethi uMaduma wabathuli wayekade umuzi khona lo muzi unokampthini abaningi bakhona babaziyebula amasango. Unokampthini abaningi lo muzi ushalela kuseni kushalela ntambama ushalela kuseni kushalela ntambama sashalela ngelinye ilanga sithi lesangasumkoke usanla abafana sasesondela sesiyakhuluma kithi sithi ngizonitshela ngelinye ilanga sabizwa inkosi asephambili langa phuma sonke abalokutshana abahangula sasibancane siyintombi sibathathu yebabana labantu ithi sasibathathu yathi kithi umsebenzi wenzela uShembe usho inkosi ilanga uba ulobo wenza isikweletu ungawenzi ukulibala. Ithi ngoba ngelinye ilanga khona isikhathi la uzohamba khona emhlabeni. Ithi wathi mawuhamba emhlabeni bafika abantu bonke bezophelezela bacalela indlela bacalela lokhu bese bathathwa noma wenza into yokugcina ngakusasa. Bese behamba nabantu befuna ukuthi bakushiye ngethunga wedwa. Ithi mawuhamba endleleni kunendlela iceleni bona bonke labantu abahlezi lapha endlini. Ithi msakade mawuhamba endleleni ulusu udumo uzizwe izimbikhala uzizwe ikhumbikhala uwezwe macelo uyizwe imvungu ihlabelela uyizwe yonke into engcwele uthi lapho la ngiyakhona uyizwe inhlobo uthi mawuhamba kusho lesalwazi. Uthi mawuhamba endleleni mase iqhamuka indlela ithi nami ngihambe wawuhamba nabantu bengangiboni. Uthi usalalele lena kuqhamukenye ithi nabangaba ligcine lezi ndlela ziningi seyigqiba le ndlela kaShembe eThumashembe uluzi lweThumashembe sesikhipha lesishoda sithola phansi. Uthi yathi inkosi ilanga kithi uboma ngosaqhubeka bese zinikile seqhamuka nje isigibekile leKaShembe masuyama kulela lizwe elizayo phela inkosi. Masuyama masujawe Shembe uthi thina sonalela sikude kumbili mase sigijima sifike sibe kuwe mase sikuthatha sikufakela phansi bephiko laShembe siyofaka ezulwini ngaphakathi. Umbuzo uShembe ukhala uthanda ukuthize ithinde sezokuthi endaweni ethize sapho sezokuthi endaweni ethize sezokuthi uyibale yonke imisebenzi kaShembe. Masuthi yonke le misebenzi kaShembe ngene la eSogweni na unomkhokheli wathonjana etshela thina uthi wangibani umsebenzi wenza uShembe ngoba umsebenzi awukho umsebenzi owenza uShembe ongenathi isibusiso ngisho nalokutshala ukushaya ngesilabhula ukushaya ukuqeda kodwa kuzoba isibusiso kuwe. Kube kukhulu ngolunye usuku inkosi yasephakameni yafika ekuseni kakhulu iphuma intaba yabiza bonke abantu ibabizela endlini yesiqotho. Uma sebephelele yakhuluma lawa mazwi yathi ngizonitshela ukuthi angimthandi umuntu ongasebenzi. amazwi enkosi enkulu yasezulwini owathi yayifika iphume entandeni ngoba usebenza nabantu kodwa yathi wethu eqhameni yayisihlanganisa abantu yayibabizele thina idesonto emhlophe siyazi eqhameni umuzi thina siwazi ukuxoxa ngawo wasehleni mhlophe senkosini. Ngesikhathi kusuku lwalwa lwakhona nje
mhlawumbe kwakuyiminyaka embalwa ya angikwazi ukuxoxa ngawo umuntu osekhwameni nale nje kuthiwa sengingakwazi ukuxoxa ngendlela lapho ekuzulu yakhiwa namhlanje ayibambe inkosi iyona sengingaxoxa ngayo abathi sebehlangene abantu yayisithi ngizonyala namhlanje ukuthi angimthandi umuntu ongasebenzi umsebenzi kakhulu ukuqhubeka naye Angithandi uma kumenyezwa umsebenzi wena uziphethele. Angithandi uma kumenyezwa uma umsebenzi kaShepherd kuthiwa kusetshenzwe eParliament kuthiwa uthi mina ngithanda ukusebenza la uthanda khona uziphethe wena noma bekanikele endini yesonto uthi hayi mhlawumbe umshumayeli ushabaye hayi mina ungayikhethe umsebenzi kaShepherd ungaqashi ngoba kulo msebenzi ithi ngoba kulowo msebenzi ozowusebenza uzokhishwa ngezwi lomshumayeli owusebenzayo akwenzeki ukuba uNkulunkulu angakubuthiseli lokho kusebenza kwakho. ngeke wenze ukuthi lo msebenzi noma nawuzothulwa manje noma ingasipho isikhathi sokuthi ozosebenza ngeke wenzeke ungabuthisele lokho kusebenza kwakho noma ngabe uyayikela noma ngabe uyasebenza futhi akathi sikaqonde nje bezihle enkosini ingoma yokuvala baba umshumayeli abasezulwini bazoyethisa phezulu kwakho uzosibona ngayo leyo into kuwe Indabenkulu.